Hello guys, welcome back from Mogokchung. Apni age highlight kori kena aha nisna. Konyak baptis bumoino bangcham youth department konyak chilala nyike yampu chaidam koi kena. Itu especially youth khante pesara aro takhan opore. Shikau karne yade bangcham la side pa youth secretary boli koi kena yade aigena ase. Ado chingna teni tuman hange program tai ayang ado ba program chan hoi ye side especially konyak na halan ado mango bu youth lan nyoi palan bai hauyanga. Ado ba program kong mutuman lili ado ma pai bulana. Blessing tau yang yan lak singna dau program neng meng phau je nomane yo pum cham keo je viewers landa adau singa tamnang tini ma wang yang te aji program tinda thake bole ase itula updates every updates one after another itu dibole ase and this is a place where the registration is going on yate kiman member ase tate bra itu dekhibole parebo to itu ekla nohoi manu to peshi man dekhibo pare ase itu karne alak counter yate bole cameraman olop aibole kobo moi itu this is another counter entrance fele ase aro tate jai kena bi tate fele bi aro counter ase to manu khan to mohan dekhibo pare ase tate lots of population mohan yate thakiu neki itu mohan janibole pare ase and registration pura count kori kena kiman manu yate ahi ase na kiman manu yate konyang manu khan ase itu janibole mohan ekki logore try guru de koi kena viewers khan opore to janai dia ase ausing kadalan hadau ba video de lai ngoyangi numaneo adaba program ma yong mai successfully solak chingna nomane yo patan keo se viewers land the adau singa tamnang Kau ke yung petang ukir atau ye ke yang mutaidam ya laksa yang banyak pengjum you ngau ke resolution man nyana ukir tini atau hibak tahu nya teman Welanda muhiman dalam segi tinggal kata nang maupun kata nang atau hibaga teman Weland cina se muhiman tu hibak meja ni yang laksa dia tinggal ke maupun kata nang teman saya ada punya katalan jauh apa nang punya katalan jauh apa canang punya katalan akan beriman hadu ke yang munang hadu ke yang mau punya sen ye ke yang bu taidam ane punya katalan kemana cara bau yang bu taidam cak dia hak si yang teman pai youth convention cuma mana hadu ke juga cak hadu ke bayangnya teman baik hadap taidam ya kumang gua bawang teman baik di mabul hai sumbu lima mengoku banyak kadalan baik bawang pa taidam ye ke yang taidam si yang bawang hadap kia ya bawang yang ni ya bawangku nisuba kening teman baik hadap Mogokchung hadap mana teman baik ABCM hadap jom nisuba taidam atau kia yang atau yang mentakpi teman baik atau taidam yang mentakpi atau mana saat awang atau ngau kia teman tak talan punya tak talan apang nang yang macam nang yang mana ane tahu kia mau punya se akan pina punya tak talan atau kia yang mana yang mau atau punya tak talan dah jalan naga nasional syahaji hayang boy konya tak dalam deh taidam bapaan jalannya dia bu taidam si enam hayang boy nok teman bulan syahaji yang konya tak dalam ye ke yang bu taidam ca de ye ke jemyang jam sa fellowship ya yang jam sa yo ko kema taidam ca ya anu pujin hatau hitai mo pujin dasa hatau ye ya ku taidam ca guna hatu numan cingnya seorang mana, yupu macam nang jauh. Ane teman ni memang yang yupu macam usaha, hadam mau ni yupu cingnya se, numan tanda, hadam dia bayar, fellowship dia, yupu kompuya, kalau mai pujian dia, kalau yupu hadam dia cingnya bayu, kalau yupu hadam dia mau bayu, yuyu hadam dia mau mana, lima mana, John mana, ha mana, hadam dia cakap bayu, hadam dia cakap lunak. Kayu, kalau orang teman dia, banyak kata teman dia hadap dia tenang jauh musibu, hadap ngawan, kau tak buku cina saya, hadap ngawan, yang macam siapa pun punya buku cina saya, hadap agen mana, hadap kita tak bihai, tuman hadap, ye gaya yang taidam, ya ku, mana. Anu
naman da wang simpan yi non bu phai anu kristam kan bu hawa naman ngau che ha bu pala kina se tem yang na to kai naman atau ya la kina se to naman da min ja min da ni lak to kai to ngau salam ya acai pala kina se to teman da sa ko yu de ni na teman kan abang na pa te wang cha yu secretary anu ta ba pa te tau ji wan jenis KBBB teman hai ta ba pa te F bang bangsa treasurer executive secretary KBBB teman hai Humania office assistant KBBB teman hai China Pangtai student chaplain KBBB China England China aku driver. God is good. All the time. And all the time. God is good. Matthew chapter 6, verse 33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Atau gimana? Tahu ni yang hanya me kawang mau atau kia, tahu ini atau kia dia bagaimana? Teman, apakah mengoyak boleh, hangi dia boleh, teman nak kawang maling bukan talan, yang yang lan. Tahu cina saya ini atau topik, yang ibu topik macam mana? Kita pasti teman saja sekolah tahu, kita cai mau yang boleh, apa mandu, isi kemana? Kawang mengkuki teman main kita maling mana? Tahu cina saya atau maya atau yang cina saya atau di mana? Seeking kingdom, kawang angcing yang nak atau Taiwan go to prioritize a relationship with God and live a life that is pleasing to Him. Atau gini mana? Itu kita ada kisah kedong, bukan God's kingdom. Israel ada kingdom itu bisa dari itu bukan first priority itu taiki itu lagi. Yes, kita sebutkan life itu puri lagi. Beli di priority itu Israel ke relationship taiki lagi. Aro Israel akan dicari taiki lagi. Nggak dari God's kingdom bukan dicari lagi. Itu kini kuisnya kena biblical teaching dia itu karena puri dia itu apa ya? Maka kini Israel akan anjing itu bisa lagi boleh dong. First priority itu kini boleh taiki itu lagi, atau taiki relationship taiki lagi, atau taiki akan icari taiki lagi. Nengas deh, first best deh. Atau mungkin Lord's Prayer itu boleh taiki kingdom God. Nah, bang tam mahal mau apa itu dia kata bunga, nang mau mana sih Lord's Prayer yang mana? Oke, kata kingdom yang bang tam anjing yang ada pun anjing ada wayu mana ada pun anjing hangiling ada uang dan anjing ada wayu yang pun uang dan anjing jauh siku yang katakan muiman yang mengmai cimai ada yang dia putaulah ada kongkin pu muiman anjing ada mana yang nak kami anjing baik teman relationship dengan kamu baik ada melakukan yang tahu mengubah molak jenis ibu mana ada bercang teman ada singa. Mungkin Israel pra mungkin pisari dunia Bible kini koi lagi aro preacher kan pra sekolah dari Israel nak kota kuaran pra kini Israel pisari koi seperti koi lagi itu kini kini kuaran Israel pra mungkin pisari kita apa tapi kita apa mungkin kota itu pisari koi itu mungkin kita kosong lagi kita apa Hai berapa naik lagi bisa dibeli kita kan mungkin naik berapa lagi itu kosong kita lagi ini lepas pada ni Exodus chapter 12 verse 30 dia dikatakan hina se konya malai konya malai satu tiga orang 12 verse 39 tahu kai tahu kan kongkin bu pai mai ilang alam cahai orang kawang dari nyamdau yang ngau yang rancai do hang cina tahunan cina hai kata lengang ngayang ni atau gimana teman apa itu dia bagi follow dulu deh wah dulu tahunan kongki bu hai me ilak alam cahai monang kawang dan nyamdo yang ngau yang rancai do
hang ching này tao lan ching này hay kata linh ngay yang gì itu likinas bukan in his own image Genesis tinggi itu kain isna bukan exactly perfectly kain isna bukan itu kami bukan order bukan apa ini Isor sih malik tu bukan apa ini kona malu asal bukan kona malu itu kami kain bisa lebih nah kain kita berulas sok beribu lebih first kain bisa lebih kain order lebih kain order kain lah malik bukan lah malik tu kain sih ini kan ya tu lebih dikinas Isor lah kota bisa lebih tak ada itu kini Isor ramai isna konai sah ini on image mai isna bilang ti konai sah mungkin bisa lebih kini pun lagi kalau Isor memang bukan kini concern isna ina oi balance tadi problem ha study problem lagi imagination PCI saro moi youth ke rival ke program de jalte itu jadi lebih lagi for example kita tapi alasan na alasan Mungkin itu paham lain baik ini paham lain mungkin paham lain ini saya kasih tahu paham ini mana itu भी बोलना है ना ऐसे जब भी चंदा दे जा ऐसे यदि भी तो इधर बोलना है इस पर किले इतना बिना ना बोलना है ना उनका जगह तो सब जगह बोलना है ना ऐसे itu किले जगह बोलना है mungkin itu paham nah keadaan yang manusia na kita saya ini tapi ini pasti sudah ada komunikasi na tapi betul hasil itu mana sih? Saya tak kena nak. Pasal sekolah ni deh. Dalam deh ni, saya tak betul. Sundung naik kau boleh tak? Kini itu ni polai saya itu canda pun kini polai ini ada goita polai tak? Nah, ini kamu ini kapan kita ni? Kalau ni mau esok si teks dia ada. Saya nak creativity, atau saya nak custom use kerana itu Allah tidak tahu. Hak kawin itu mungkin kita yang ada. Kini hak kawin itu negara juga lebih kaji bukan? Negara tu juga kundai sana na, lagi elak na, atau letras na guna negara satu. Atau khap kade kai di mana? Isi easy berapa? Noli Isor berada di dalam respon to use kerana begitu muktu evale. Nah, itu muktu tadi mana bo? Aro itu naktu evale. Nah, ini apa nasi boleh do? Bukan hak karin deh. Bukan akhirnya saya ini karai bukan isi bangla boleh. Karena misalnya do hak boleh bo. Kundai sana naik dunia itu evale dia jawab. Nah, aro letra asna guna yade anigo, aro kharu yade khabo, time di kiman cakap dah. Nah, ini yade license saya, bendai saya, kalis di sini, nah, susah dah. Odai kai kakak orang ni, kui satu berai sih, jadi tu indikasi sistem deh, Isor mereka ponai sih. Aro mungkin ni Isor dapat khore. Kontak kue boleh ni itu pilot tu lah, itu pilot tu lah boleh. Anak cakap ni itu pilot tu. Ektak boleh cakap ni, ektak meron mana pilot ektak tidak boleh. Itu jangan meron sana, ektak boleh ni. Haru ektak saya cakap kali kari tu macam 4 Jun 5 Jun boleh ektak dah. Itu kamera kisah, isu itu kreatif perfect ni nak punari tu. Bukan tu, ini hai ponai deh tu. Actually ada nama nama tu cina ada nama. Lebih itu kapca na, itu folding system na, itu pura enggak kapca system bona baru. Itu bukan pura enggak bona, ada polis itu na. Kita ini ponai sih boleh tu. Tapi just tapi kita kaya ada nama. Kaya ada nama. Lebih kan mana semua nama ponai. Ini tu. Itu bahkan imagination tadi itu kita kan ada banyak bisa ada tadi itu mereka imagination. Ini kaya. Kalau some years back bukan dia akan berlaku. Akan berlaku mesti manusia tu pura kan ayat kan dah boleh change dulu na, jadi macam na. Itu change dulu na baru na. Apa itu? Apa yang
fingerprint तो अभी लगा है ठीक लगे ना बोले ना भाई अभी लगा वो तो बीमार है कौन मानो बताए तो चांस है अभी लगा फिंगरप्रिंट नहीं लगे आधार कार्ड तो दुनिया लगा टेक्नोलॉजी भी इनका डिस्कवर किया अपनी तो अपनी स्टाइल बनाए से ठीक ठाक बनाए से इसी यूनिक बनाए से किना प्राइमरी कोई ना भी जो है अपने तो किले का मालूम भी होगी कुल ना पांचा भी होगी कोई भी ताकि भी you are unique being अपने तो किसी स्पेशल ऐसे यूनिक ऐसे बादो इसो प्राय नहीं ना तब तो टेक्नोलॉजी प्राय ना सबना अठारह का करने एडजस्टमेंट नहीं ना नहीं आए वाले का ना और वो लगा फोन दो वो लगा स्क्रीन दो वो लगा फिंगरप्रिंट प्राय निकाल लॉक प्रेस कर दो वो लगा माइक भी खुद ना करो वो लगा पांचरा भी खुद ना करो itu tuh mau orang yang mau lakukan fingerprint ini, phone itu perlu pakai. That means, bukan tuh PC specialist, PC unique thing aja deh. Abni kopi datang, itu kompleks aja. Mana malah kode lagi itu nih kode sinema itu naik, kabel itu naik, bisa mana semua itu. Itu nih tak jelas aja, nak kau pakai. Ini kan boleh seberang. Seberang abni tuh dia adisnya. अब दुनिया वाला पोता मिलना हेवन दिल्ली आहार में निमित्त जाता भी राखी लाइस मगर बाबू थोड़े से जाकर मिले टीचर पंद्रह टीचर करें मगर हेवन में आहार भी अपने लगा चिंतु ताकि होगी मगर हेवन में नजारो मगर इस ओपे बिनाए मनोबंदे जास हेवन जास नॉलेज लो मगर के हेवन में मगर लगा अपने लगा चिंतु आसे अपने आहार भी हेवन में चिंतु आसे itu tak isura jangan kuribo dunia kota mau heaven dia hainan city bodo itu tak lama isura lama mau lan pra dunia dia asre itu kami isura mau bisa di kodo tapi si mungkin concern apa malik apa purpose apa apa asre itu kami aci kita cuma ada 507 na 507 dia 507 aja sih itu satu isura lama purpose asre ini bisa kita ni kan, so isor prap kain isna puna se purpose itu bukan first birthday itu jangan lupa. अच्छा, Psalms number 139 verse 16 di saat itu ingat tu sih. अपनी तो माँ लगा पेट में क्या फॉर्म करो ना, पेट के बच्चा की क्या फॉर्म करो, दुनिया में अपनी लगा लाइफ कहानी तो लिखी थी कोई. itu mau kompos kulina kalau lagi. Apni baca dulu in your mother's womb. Kita baca form kita form kribo itu dende apni laga kisah dulu dikini boy. Nah itu kali baca nak kali biasa. Malu hoi jalan na. Itu kali Psalms number 139 verse 16 di bawah. Apni माँ laga pet kita baca form kribo. Apni laga kahani sok dikini. Dunia ni माँ tapi buat itu buat nggak abot sok. Apni laga kahani dikini. Itu kali bukan tu sok important aja. Orang bukan ki isu nak icha aja. Itu kali isor nak rasta de peram lagi. Isor ki nak kari खुशी पाए इच्छा aja. Itu rasta de peram lagi. Kalau itu kali Sunday school सिखाया aja. First seek His kingdom and His righteousness. Tu bukan भावना beradu. Itu tu Sunday school lagan scripture aja. Nak begini. Nah, bukan nama manusia lagan apa. itu Sunday school bacakan lah asal negara tu ini. Boleh pun kalau negara Christian life itu key, nak capai interest. Kalau kalau itu bukan negara life itu kan bukan itu aji itu ekor royak tu. Bukan key kuri lebih. Isor ki pisarin na kuri na. Aru Bible tu lagi ada first na kata. Kau istilah first seek His kingdom. Boleh be kun baru esok itu pisari. Boleh be first itu apa? Last day. Boleh be baru kalau akhir first place esok pisari ni nak esok baru itu na. Boleh be isi malu esok pisanakan ase. Boleh be first itu apa? Last day. Bimar boleh be hiba yang kenal, terkenal kenal, yang terkenal kenal. Kemo yang last day pasal kola ayo. So cai saya kuri koi saya tu last ni esok bisa dikai. Nah, benar tak? Nah, boleh. Aru kita kurangkan bi, business kurangkan bi. Last favorite kah pasal ni esok
के प्रे तुले होबो कैसे बेला लास्ट डे प्रे ला होली भी यानी कोदो ईश्वर की फर्स्ट पिसारी कैसे होली में का तो ईश्वर को पिसारी होली भी लास्ट डे होली बाइबल में कोदो फर्स्ट डे या कैसे होली में मोय का तो ईश्वर के तो पिसारी यस होली भी लास्ट डे उपाय ने दागा ब्रा लास्ट डे लगावे बिगन पिसारी itu kami Bible dan lekado ki kuribi first day ईश्वर पिसारी ना अपनी का बिजनेस पूरा আছে কোন বাদো গভর্নমেন্ট জব তে থাকিব কোন বাদো হাজিরা তে থাকিব কি kuribi first day ईश्वर के पिसारी ना ईश्वर ना kuribi ना कुछ Bible berapa itu kali bukan itu akan message dia tahu Jeremiah 29 verse 32 says you will seek me and find me when you seek me with all your heart and I will answer अपनी का मोई पिसारिया तो ना मोंग चांगरा heart from मोंग चांगरा पिसारी भी इन्हें होले मोई पापो ना किसे इन्हें होले तो इन्हें का होइला बुkan ini पिसारी ना पापो होले में full of our heart मोंग चांगरा ईश्वर की पिसारी से तो ताई पापो किसे otherwise bukan ना पापो ताई पसंद ताकि भी नहीं की वो ना पापो किसे होले भी बुkan मोंग चांगरा पिसारी से तो ताई पापो ताई Pahalo blessing tu na, muhiman ke ini tahu kuah, tahu cina se, ini yang dunia mah, dong sampai yang dah, ini tahu lah kata sok saya juga ini tahu kuah muhiman, tapi pahalo blessing ase, itu kali Jeremiah le itu dikilas se, alu tiki tu se, apne kan rai itu kisi burden lingga tadi itu kisi heavy hopo na, apne kan laga burden, apne kan laga montu. Jadi ini satu dengan सब जमा पिघला इला बुआ बरास jadi kalau kurang itu सब के मन कर रहे बसा ना kalau kurang itu सब के मन कर रहे तो भी बाइबल में बोलना अपने इनकी होइसना में इनकी मैं लगा लाइफ के इनकी होइसना का क्वेश्चन ब्रांड का jadi itu सब तो मैं की दी अपने जो पीस हेवी ऐसे तो कुछ बोले लो itu kan मैं की दी ना bisa itu kemungkinan ada tadi ni. Mula lagi kiyo sina, ini gaya hopo ni kiyo hopo na niya, montuk pra itu lagi na apni burden lagi na ini tadi ni. Itu burden tu apni itu pisi heavy ase. Itu kami itu mungkin TV, na boleh selesai burden. Itu kami mungkin bisa ni boleh juga se. Bukan tu pisi tu pai itu pra pujian na itu dalam burden. Ni yo saksi kiya itu sangat ini bahaya apa? Kalau udah banyak apa ini yang ayam solusi bukan? Yang pun panen berapa tu? Apni kalau pisi montu kasih pisi tu pas itu kan? Mungkin TV, mungkin bukti TV. Kenapa sih? Jadi bukan pisi mana tu? Ini berapa buktinya pisi tu pas. Jadi panen berapa mungkin TV, mungkin bukti TV berapa? Kita esok bisa berapa? Esok bisa ni mungkin apa spiritual eye boleh baca je. Yang hampir ni nak. Alu tayo berapa western dia? Tayo berapa western dia baca? Esok bisa ni tu tayo berapa discerning spirit dia? Tayo berapa western dia? Tayo berapa spiritual eye dia boleh? Kenapa dia stop perfect? Itu kami esok bisa ni berapa? Itu kami bahas. Esok bisa ni naik dulu. Example boleh? Ini pakai apa? Ini kan? Betul negara China bisa lagi dulu. Bacakan di mana itu? Jadi lagi selalu boleh jadi. Hari ini bacakan di mana berapa sih? Pasti jadi banyak pen. Ibarat ini boleh lah. Jadi lagi nanti sini lagi last di bacakan di mana dia masih last di pen jadi apa? Nah, ini example boleh. Isu pisarana itu kai pramuja ke discerning spirit itu. Aru kai spiritual eye itu निकुलिले अपने लगा बिजनेस रास्ता दो औसोटे आसे ना अपने लगा बिजनेस लगा रास्ता दो औसोटे आसे बोले भी नहीं थी वो कुछ अपने लगा बॉयफ्रेंड दो अच्छी भी इसी लोगों तो कोई ऐसे भी नहीं दिखाए वो कुछ अपने लगा गर्लफ्रेंड दो ना फ्यूचर पार्टनर दो औसोटे आसे भी नहीं दिखाए वो कुछ अपनी पोशाक पिछाड़े ऐसे ताकि मुद्दी को हमने देखा ताकि मुद्दी ही ताकि वो कुछ स्पिरिचुअल आई निकुली दो ना itu kami kita esok bisa nibo, tay berapa mengenai discerning spirit nibo, tay berapa western nibo, tay berapa spiritual eye kuli di ledo, itu kuli,
Boybi, Chabi, Rukibi, itu Kutibi, Tari Chabi, सब type of direction division. Itu karena isu bisa lebih kuasa, bukan itu. Kalau itu lakukan testimoni, kalau memang kalau yang ujinya, hadal kilam yang memang. Rukibi, Chabi, Tari Chabi, left, right, go, stop, nah, traffic rules is that. Negara isu lakukan apa dengan kebenaran berai, negara kau. Jadi negara datang do, bukan do. Hosolan lagi ko, apni laga business to hosolan lagi ko dekhi ko. Apni laga khibule kambi yati takhi ko dekhi ko. Apni lokle maji ko yati takhi ko elimin dekhi ko. Apni chingule motal yati dekhi ko elimin dekhi ko kise. Itu high confusion tadi. Boleh bi isor ke kita bisare ko tai prarasa pulis beredo teman ini ngai kapina. Iya kami mau barang sina. Dia once he open the door, no one can shut the door. Iya, atau kata dia lebih lah seperti mana kata dia minta ya gue, kayak gitu. Apni ke isura rasa polisi beliau, apni sati ni bra, pemanukan bra, apni ke cukup colakan bra, kiki kuri dah ni, isura rasa polisi, pun di kontrol nak baru, nak cakap, nak bisa. Itu kali, mungkin itu isura lama, icara dengan isura lama takkan dengan kibu lebih kurang. Aji, jadi kiman cinai mas. Bukan isu lama, kakak bilang. Kalau bukan itu apa lagi? Mau ini kita sekretari macam berada ni berada. Bukan tu, Mia, kalau saya jangan pakai simple living, high thinking. Yang teman kau nak simple living, low thinking. Nah, ada gimana tu? Teman nak apa je nak? Living standard ay may yang kita tu nungsangan, hanya nawasi siu ye. Nah, tahu cuma saya teman, atau kawan tu kami yang kesana kat dalam. Tunggal saya kan itu. Atau hebat yang aku baik tu, naik yang saya sebut. Exodus, boleh afong cha, nak bagi yang itu yo. Atau yang saya sebut. Boleh afong cha, aling tu pan beri boleh. Exodus chapter 1 verses 9 to 14. Atau nak bunga saya kan. Ada bunga kan bunga boleh, story boleh. Israel kalau kan bunga itu tu kalau dia cakap apa boleh. Kalau itu sab ki meaning boleh, apa boleh. Itu begini. Israel kan tu Egypt kan kami loi jai sebesar. Loi jai kena Egypt kan laka hati 430 years kan sih. Pada di mana? Israel kan tu Egypt kan laka hati rana, nah, atau dia 430 years ang usia. Atau kumman, ini kata dia Israel kan laka bunga begitu bagaimana? Tapi kan tu Egypt kan laka hati aja. Raya kan kamu teman atau dia sah minum mau pulang menang, atau tu mau pulang menang. Atau dia Egypt kan dia faham, Israel kan atau iman bahawa tanya saya. Atau dia gifted man, rane imana hatu ki angwante, imana yung matay na silang paradila. Kaya imana Egypt na kayo sitay sita siya, kaya yang matay Israel na sina silang siya, siya sita silang siya, hatu ki yung mana alam ang siya, namatay. Tapi itu sebab apa? Sebab apa? Last time mo ada YouTube dah sih. Kaya bisa dia tak ada YouTube dah sih. Itu dia lebih bagus. Oh itu mana kan hotel dah tapi tak video nak buat. Lebih itu Israel kan bukan ini tu, isi malas. Tapi kan itu Egypt kan hati dah lebih. Tapi kan itu tu nak isi di mana tu bagus. Ekdom smart, ekdom itu imam Yusuf ini lagi. Tapi kan hati dah lebih nak. Itu berat. Itu Egypt ang bahara, itu China lagi. Israel kan nak manggul tu apa? Ini kaya tangan orang itu bukan kibi, teman-teman awal ya. Nah, kan sudah nabu, minum mengoyak ya. Ada Israel hayunan minum mengoyak sudah nabu. Iman jarak ciri nabu, yang iman yang nak nabu. Yang Egypt lah, iman kalau dia bilang ciri Egypt kan berarti kan worship boleh, isi force Israel. Boleh Israel kan berarti. Kaya Israel itu kita berbawa
Egypt ni lagi ni, tayo malaman Israel ni jadi kawan lah. Tayo malaman Israel ni apa berprediksi, atau tayo kan mana malaman kawan lagi ni, tayo kan di waktu nak kisi sakar saja. Nak presiden, media lah presiden, orang itu, boleh dia dah. Atau tayo kan ni hal atau Egypt kan berarti Israel kan ni kisi di makam, tayo kan ni kisi erat, tayo kan ni kisi calon, kan? Ada mengai bujilah saya, atau orang bawa, hai Israel kena kisi di makam saja. Isi siapa calon mereka? Apa yang kemajuan mereka? Sentimen muka bunga. Tapi teman nahalan, ini mengoyak boy, ini mengoyak boy. Ada cukai kalah loh. Israel jam Babylon yang 70 years kemudian. Israel jangan Egypt hati nak baik. Beli ni Babylon iman yang mau 70 years tak kisah. Ini apa boleh jangan tak kisah. Beli ni. By the rivers of Babylon, see, ulang pucat ulang mana? Nah, Babylon mau yang mana? Dia remember Zion. Saya dah nak cakap bukti dia di bawah naik. Kunba, ini kata kita, ama pemakai phone kita, mesti laga pura-puri, laga koiti. Orang berani dengan kopi, tapi laga tambang asal, mesti laga pura-puri nak. Oh, ama, oh, papa, kita nak asal nak kopi. Mesti lakukan pura-pura dan kopi. Ini lakukan apa saja? Ini lakukan asal saja. Tahu jenis Israel mana? Egypt yang mengoyakui Israel kata Abu Yibin. Egypt lan kalau Egypt yang iman kalau Egypt lagi. Iman Babylon yang mengoyakui iman kalau Abu Yibin. Yang iman Zion Abu Yibin. When we remember Zion, iman Zion tak tahu yang mana? Atau dia sakar negeri ayat Babylon mengoyakui iman Zion. Ini cinta itu yang ada sekarang. Atau dia atau mungkin kami sini nawai nasihat, bayang nak kami sini atau dia, agak cita cita saja, binok mana. Teman mau tahu, yang buat teman banyak tapi, tanggung nampak tapi, teman identiti tapi sangat ikan apa yang kurang. Atau dia Israel ni yang kamu mengalami, yui kamu yepibu, yui kata yepibu, yui bagai isi bu, yui kata isi gua, hey mau yakin. Hey, mau yakin, di mana ni yang kamu mau yakin? Tahu cuma Israel nation demu ya ye, saya Israel. Kalau ucap di kau tu bukan Israel na, di mana sah apa yang mau? Mereka di kelabang dunia kau tu, sab lawan nation kita mereka di kelabang fight nation, Israel nation. Mereka tu sab Israel bahasa. Jadi di Israel nation kita pernah di sini dari sab dunia lawan nation yang kita mereka di kelabang fight nation. Kini Israel berapa? Pada Israel Ican kan Israel kan dari sini. Kau tidak kali ini, Israel Egypt tidak kali ini, Babylon tidak kali ini, Israel akan dicari dari sini. Tidak kali ini. Mau kisah apa? Kemudian imam mau SSF bahasa jangan deh. Itu kan dia kisah kita dari sini. Baca kita tu, tadi 13 years sudah cukra saya. 13-14 years aku pakai. Tadi tu kau ni baca pasal, manual product. Tu kau ni baca dalam itu baca ke sabi. Koina tu kau ni baca lalu tak itu cukra tu. Bukan koina pakai. Kau ni baca jual lagi bah itu ke sabi benar. Kau ni lakukan product like coffee ekta hari ni baca tu tarik kemana di sini. Jadi macam itu kau ni berapa kamu ini maya yang lain itu baca tu mursi. Murah tu timah opera lagi Monte lo jajan mesti dia handle terus. Kurang dia ama bapa nak ikut saja ni. Timah bola nak mesti umgai. Kau hina has, kau hiting sih. Yang mesti Ombu deh itu pacaran orang mana kan dia minta aja lalu. Bagian guys. Itu ama bapa nak ikut saja ni. Oh. Kau nangin nak. Bukan ni seorang asal. Bukan baca kami, kami kan employers hire punya usaha lainnya, apni kan lagi hire plus tiga mantap pengsiar itu, isi persen, isi persen. Yang baru, ama bapa tu akan bincangkan ahage, mereka mengenal. Yang imam pulang lah, atau tak ada baca itu kan trade persen, tak ada persen nah. Itu kami mangtet pun di dalam cara tu, isi mangsu, kurinan perayaan. Oh ya saya bahasa dalam. Terus di bina kau, nanti nak kau beli. Ini kan mengsi benar. Tapi kan tu amal berbagai kali di buku ni cai sini. Tapi kan beraya alam manukan contoh beragam. Makan baca kali apikan tu puasa. Pusat isi penangan yang dengan air.
isi sorong kalai di sini enggak kuat dikina isi ama bawagi mari mencari dengan kuat sini di pelabur kasih tu emang muncul lagi cak aja temana angcat angliang temana kadang orang nokcing orang teman kuman orang bangcing orang nang orang jing nang orang teman auhi fai kujang uji mungkin bisa pasal benar aduh railway track kita kan tu Amapi naik, babapi naik, korbi naik, akan tuh banyak. Noknya bagaimana? Akan nang bulan isi bukan? Kuyung nang bau nang relative biasa, ustiki biasa, church biasa, banyak pangcing biasa, kayu biasa, mungkin itu kata pangcing biasa, bakar biasa, kor biasa, सब masih nak solo. Itu mainan ngau, mainan yaku, mainan yau, mainan teman yang kau jawab. Yang baik teman, ada di sesuai teman ada itu nggak benar, mungkin ikut lah kamu. Kau tidak ini tak ini. Jadi esor misalnya ki 17 itu kurina esor lah jadi bagi definisi pak. Maybe 6:25 itu sih. Nomor hang yang laki kamu nak pilih pula itu untuk lebih. Nah esor berapa tiba. Enak dalam pakai pendidikan di kualitas. Ada akhirnya kuisi. Numan kalau yang tahu, dia kalau mengkontrol bukan, ya itu misinterpret beras deh. Akhirnya teman Jerman sih beda dengan apa? Kalau yang teman isu bisa itu soal tibo, ini kan bukan bridge, bukan bikin batu, ini kan bikin. Begitu Bible itu isi Bible di kinas deh. Soal tibo, ini kan di kanan. What we want? Kemana jauh-jauh mungkin falak semua jejak. Yang gue what you need, kemana needs dengan mungkin falak si mana. Padahal mah all things will be given to you saja. Yang gue all this will be given to you. Daulat asas, orang amal daulat asas dengan mana? Daulat asas means reverse verse-nya atau yang mana? Nomada hang yang lak semong dasar. Basically, kemudian needs dengan buat kalau hanya mana tu mana yang mana saja, falak aja sih nak. Yang jisu misalnya yang jisu bisa sekolah sekolah, सब की सब मिनिट ना हो, सब एमना हो, सब तुम लोग देखा तो नहीं रे, बाइबल में देखा तो अपनी की लगे itu needs to ensure dibawa message. Tahu lah aset sih yang mana? All things sih, all this. Ada cuma ada gabungan yang ada kepala sih. Tahu tidak sih? Kalau kita hidup berbeda, teman faithful berbeda teman gabungan iya farang. Tahu tidak sih? Iya pak. Teman ada orang sini, kalau iya pemahami yang itu sih, teman cilakan sama sini. Itu Michael Jackson itu mau cari sih nak. Itulah pengajar sih. Itu jangan ada sini. Michael Jackson Indonesia. Gunakan mata sini. Betul belum? Ada dapat. Michael Jackson itu bisa, mau dunia dia 150 years lagi kok. Benar tak? Medical treatment tidak bisa. Dokter mati mana? Lagi health check up free dan every morning ini. Benar tak? Begitu isor bisa saya isor dia pray, saya fasting saya nak bukan ada. Begitu tak? 150 years dunia dia tak benar. Medical treatment lui dari sini dokter mati. Boleh actively isor nak produk mana? Saya pray berada di mana? Saya fasting berada di mana? Pada kan 2009 June 25 day, saya 50 years berjalan deh, saya dunia berjaya. Berikan sebenarnya bisi ekar karena bisi ekar dunia itu kurang elai dia malu. Saya itu dunia itu 150 years tak kira. Saya ikhlas bisi ngang, sanggungnya ya, kalau bayar kan. Kalau bayar yang bagi sangat yang lain atau gimana lagi? Yang boy 150 years walau sih gua 100 years kagak ada 50 years lebih ya ada bunga. Tahu tidak saya kalau yang kemana teman ingin dengan gua kamu gimana macam? Tahu tidak saya kalau yang masih gua mana? Ini benar. John chapter 15 verse 5. Remain in me and I will remain in you. You will bear much fruit. Saya yang akhirnya hanya mesti apart from me you can do nothing. Ada just one verse mana ada meaningful mana. Ada verse cahaya.
yang kuat dengan meaning complete teman si yang mana. Numan anu mau kumaha, terus numan may ngolak si biang. Tamis numan anu mau kumaha, terus numan may mentok si bukan. Numan anu mau kumaha, mungkin kita itu, mungkin aplikan di kaki mo. Kalau mungkin kita si itu fruits na itu. Atau alit at yang tamis mungkin man tahu, blessing power na navigation. Ulibi, moi neta kilogram, apni kan iku kulimo na mari mo na siya last day. Apni kan ni sabi bilang apa lo din na siya. Tahu you omba, apart from me, tahu you omba iku kulimo na mari mo na siya. Tamis standing resolution iku kaya daw. Naman, moi kita dito moi apni kan kita mo. Aro mo kita dito apni kan kita. Aro mo kita kan do blessing power. Kalau mui nekakira aku jadi kukurin na paro enaliginas. Itu bani isu bisa lebih wadu itu aset. Ini ang tinggal dok si wadu yang. Last man, John chapter 21 verse 11. Atau John chapter 21 verse 11. Ada dua last ni itu last hotel. Jadi kisah kas. Jisu lakat kisah persekando. Taikan fish dulu na all night net marisha all night taikan susulakan disciples kando all night net marisha fish ekta bhi lora jo kali rati Sunday start bala se morning pongchi se nya na fish ekta bhi lora taikan disciples na ena taikan fish puri bhi Beli morning pongchap ji ne iso to enega Nuti ekta kinare uti dari se disciples kan ke tayar ti se dikira jisu na bese oh disciples kan apni karna right side wale na yak chai ne ado sam side na net mari no na bese jisu pra direction ekpa pra mara de ekta net te apni kan bi dure 153 fish price ekpa mara de whereas Jauh kali rati aji morning tak kaya di kamari tadi se fish ek tabi barne bese jadi bapak ini nasi ek tabi barne kaya kan ekla fishing puri tadi se jadi bi kaya kan lawan net all night rati takut enega net Malaysia jadi bi fish ek tabi barne bese jadi bi jiso tidak kita oh saya teruskan itu right side mari belum ekbar bese Malaysia ekta net pe 153 fish price. Itu aja. Yesus bisa beli blessing dari kau. Yesus bisa naik, kita naik beli nak bago. Hasil abi kuribi, kibi kuribi, business bi kuribi, ki jadi bi saya kuribi. Yesus naik kuribi, kurang standar. Yesus bisa beli itu, hangi himla. Ki binti bola, ki kapuna itu tak ada dari orang. Yes, what you want? Apni pra yahu mungkin harus ikut yang what you need. Kami ngomong nemen, nang ngomong mungkin ngomong di ulak sini. Tahu jenis saya? Atau jenis biasa ya. Teman-teman, bersama kita